aba babanza n'okusaara juma kandi okusaara okwo kwabakuliirwa omwo mu baana b'ishomero eri sekandi waswa sentamu owashaba abasiraamu okushoma munonga ekitabo kya Korani. Ogenza okwetegereza ebiri mu Kurani nabbi ebingi bye yali akola kati lwaki yabwaba yali abikola bwe tobikola ate ng'oli muntu nga ye. Gavumenti ekyesaanye okubeera ng'ekolera amasomero gano n'okubeera ng'ewabula abazadde kwe kubeera ng'ebayambako ng'ekola mu kitongole kyayo eky'ebyenjigiriza ng'esindika ba inspectors mu masomero mu kaseera. Sheikh Nsamba yahabura abazaire boona okureba ngu ni kirungi okulonda ishomero erungi konka omuntu ashemerire kumanya ishomero ery'okutwaramu omwana okureba ngu natunga ediini na n'okutiina Ruhanga. Abasoma Quran soma surati Lut osome ayati eziri awo wonna mu ssuula omwo ojja kusangamu ekigambo ekigamba nti Allah subhanahu wa ta'ala yazikiriza omulembe mulamba ogwa nabbi Lut. Ishomero eri n'obukirabe kiringu ry'omu kyaro ribasize kuba ery'18 aha mashomero 36 agashitamire ebibuuzo by'ekisiraamu mu Uganda nokwe kushaba abazaire okurangwa abaana nibeega ediini. Naye omuzadde abeere ng'agenda mu ssomero lyawulira nti asobola lwakuba bwe yeeteeka ku ssomero ly'atasobola enkomerero amaliriza nga takoze eki tamazeeko. N'olwekyo nkubiriza abazadde buli omu ayeegerere bw'asobola okusobola. Gezaako okutwala obuvunaanyizibwa obenga abaana bo obasomesa ebintu bimeka 2. Allah akutaase osobole okutuuka ku buwanguzi obw'ensi eno. Emirundi mingi abazaire ekintu ky'okushomeseza abaana omu mashomero againe omusingi gw'ediini nibakigendaho mpora bita abahangu nibagira ngu ediini neeyongyera kihango aha kushoma kw'omwana na munonga mu kukyebera emicwe. Embeera y'ensi nga bwefaanana abaana baffe baali badde bagenda nnyo mu masomero g'eddiini olw'okwagala okwewala ebizibu ebizze bibaawo mu nsi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amakuru agagasha kwa Ali Waswa. Wandira Hamza.